Hello mayam mayam Manipur da yamna sexil lamni haina thazai hazek chection daba matam hazek oirabani ko chection daba yadre angasi ayuktagi apagi WhatsApp or Facebook ta cases mayam ke data mayam thanare adu masi akogi security forces hagadra CRPF adagi BSF air personnel mayam dasu masigi transmission ze uba phange haina haire adudagi akogi Thobal Moijingda aya Thobal Moijingda akogi local spread oramba ya haina su khanare masi akogi all over the India or all over the world the study tawba matamda akoin hazaki kaino se hazaki cluster transmission ze yamna phazana masigi example amoina ui akhoi cluster transmission ze aida sum parpa matamda WHO nadi define tongde masi adubu akhoi Indian Medical Research ki mogi team nadi akhoi India da yamna strong aina akhoi locality spread haigadra masi Kerala da su tawre Delhi da su tawre masi akhoi cluster transmission de haina moina phongdoi masi tawba matamda kamhaina section tharong lawni haina kaya examples kaya laiko aduga segna higher di COVID-19 ki hazek section tarang da ne khoi lockdown because there is no vaccination aduga masi vaccine like taba maramna khoi da kaimta upai like tabado aduna hazek Kerala da so very recently aina news ta paba matam da ko kari hai have the mo cluster care method na moina akhoi gi physical distancing adagi akhoi handai to mask upa adagi sanitization fazana tauba adagi akhoi hand wash tauba si mayam se loina tobam thoi aduga for example khara hena tauge haragana akhoi gi ngasagi test lagudaba khot kadaba mayam se akhoi nurses or akhoi gi kahani responsible oiba mayam se akhoi gi kahani community amda masagi mafam amda pullaga test lauba or isolation da thamba khotpa masi yamna ui aduna aina Manipur gi akhoi authority haidra government authority haidra or healthcare authority mayam dasu yamna kahani masi yam thuna steps lawudapni haina suggest tawningi aduga not only our chief minister akhoi leader or let's say for example health representative haidra healthcare gi representative haidra masina thogla aga akhoi gi micham praja pu yam phazana guide tawhanningi sida kanamta thokpase ude aina ngarang bukti yam khangam bana exoye sigi matang sangang sra khotsina na adubu aina masi soidana tholakpadi yai tholak haibase kanamta tholak tabasina masi aina ngasagi paruba aina sum COVID-19 gi matang yam section na lining ba ko kaigino da akhoi Manipur da masi dum tawrakani khalle kaigino habida akhoi di yamna apikpa society ni na adagi akhoi di imung manung yamna joint family leba or community living or lekai leminaba nina amaga changdok angin je yamna tawi chamina ba thakmina ba su yamna tawi aduga akhoi je yamna care tawbanina adu sigi matam study COVID-19 gi matam study akhoi yamna section ba ma darkar oi habidi nahakna mapanda chatluruba matam da su akhoi gi ahal laman leiba imung oita di mapanda loina akhoi gi setluribas adagi tongriba khongpto loin thamamaga iru jathokpa adagi sanitization tawba simyam se yamna darkar oi ne khali masi akhoina yamna kahani laithokpa yade kaigino haibada virus sidi adum kanu oiraga leirabanina akhoi immune oidri akhoi mayam se ko aduga akhoina ngasai content cluster content su masi kamaina immune ohelakani haiba matamda 50 to 60% local transmission bokoi phangwe ai kanoda haziki cluster transmission sida aduna yamna section ba matamne hazek aduna yari bakhoi ko mapan thopi daba haibidi mapan da chatpa adagi koiba adagi imanaba yam punba mastokpi ba adagi akogi even kahani pot order tawbada haigadra de hingjang napi order tawbada sam section bio haibidi hingjang napi da transmission tawni haibigi kano de laite masi adubu
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕꯗ ꯀꯩꯗ ꯍꯣꯁ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯍꯣꯁ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗꯇ ꯑꯣꯔ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯁꯇ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯔ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯀꯣ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯚꯦꯟꯗꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯨꯗ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔꯤ ꯕꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯑꯟꯇꯤꯜ ꯑꯟꯂꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠ ꯀꯦꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯣꯔ ꯂꯦꯠꯁ ꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯎ ꯗꯨ ꯋꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯤꯀꯁ ꯗꯦꯔ ꯏꯁ ꯅꯣ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯇꯤꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯀꯛꯅꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯁ ꯃꯥस्क ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯠꯂꯒꯅ ꯁꯦꯅꯤꯇꯥꯏꯖꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯧꯕꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯀꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯁꯇ ꯀꯩꯗ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ 5 times ꯐꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯛꯇ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗ ꯋꯥꯏꯠ ꯑꯥꯎꯠꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯔꯣꯏ ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯂꯦꯟꯅꯕ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯥꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯕꯩꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯦꯔ ꯏꯁ ꯑ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯌꯨꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯣꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯀꯣ ꯍꯣꯁꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯤꯅꯤ ꯑꯣꯔ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯤꯅꯦꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯦꯞꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯥꯜꯍꯟꯗꯅ ꯈꯣꯠꯍꯟꯗꯅ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯦ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ a collective effort of a region of a state so we all have to fight for this virus so with this I wish you guys a very very healthy day and healthy days to come and we hope that we all fight this virus very soon. Thank you.